pantas jadi ajengan atau dah ajengan. ya Iya, pantas betul. cita-cita berubah jadi ajengan Bisa. bisa Harus nih agilan cita-cita. cita-cita jangan jadi naon nih nak Miskin. Miskin. kayak kiri pepatahan Siap. mangga di haturanan Pak Jengan Alah si awak banyak. mohon Pak Jengan mangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bisa dari. Kewe mah alus tuh. Allah kupampa Allah swatalakeun. Nya berkah teu. Aya kadang-kadang Allah swatalakeun urang ka wajib pada Allah swatalakeun tidak adalah wasu pada Allah SWT. amin Amin. amin Aya karaos teu? kaos Bantah. Lajang Pak Ustaz. Iya. Tidak ada Allah kapiman walata Allah cinta asih darah Allah bada sakat kita bana Allah benar Allah malik kita kadang-kadang Allah SWT. Amin. 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 Kesangan madang Mangga lajang. Allah kapipiman berdoa sakan Allah mekandak kadang mari Allah kuperkatu Allah mencita-cita Allah masamiti kepada Allah meraka cita Allah pada Allah SWT merasakan cita-cita dewasa mudah-mudahan Allah. Amin. 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 Bagus. Aduh capek deh. Aduh. Jangan. Jangan. Ya. Mangga di lajang. Bari eueuh heula wabi dipanyanakeun. Oke. Oh ya, sok. Sabab udah dia sepada Allah cita siapa ke orang kata kadang meren jadi masalah Allah kepipiman dosa-dosa Allah. Amin. Amin. Ya kadang-kadang persiapan orang gempa